Od brutalnih optužbi za nasilje, preko rasprava o ogromnim zaradama pa sve do skandalozne pljačke usred nastupa. Krećemo odmah. Pevačica Ana Nikolić ponovo je u centru pažnje, ali ovoga puta zbog potresnih scena koje je sama objavila na Instagramu. Na fotografijama i snimcima vidi se da je krvava sa modricama i podlivima, a sve je propratila teškim optužbama na račun bivšeg partnera, Gorana Ratkovića Raleta. Javnost je ostala u šoku, a podršku su joj odmah uputile brojne javne ličnosti, među kojima i Jelena Batus. Cela estradna scena bruji šta se zapravo dogodilo Ani Nikolić. Sa druge strane, Goca Tržan i Ivana odlučile su da progovore o zaradi žirija u popularnim muzičkim takmičenjima. Njihova izjava odjeknula je kao bomba. Kažu da estrada voli da uveličava cifre, a da se najveće laži izgovaraju kada je reč o porezu. Goca otvoreno tvrdi da publika i dalje najviše voli stare hitove, dok nove pesme teško pronalaze put do srca publike. I za kraj, neverovatna scena na Iliđi u Sarajevu. Dok je nastupala, pevačica Vesna Đogani postala je žrtva krađe. Kako prenose mediji, osoba iz osoblja iskoristila je trenutak i ukrala novac, a ceo incident zabeležen je i kamerama. Ova priča izazvala je pravi skandal. Publika u neverici, a Vesna besna. Pišite u komentarima koja vest vas je najviše iznenadila. Anina drama, Gočina iskrenost o zaradi ili Vesnina pljačka. Ne zaboravite da lajkujete, zapratite kanal i uključite zvonce da ne propustite sledeće vesti.